inda zabaye ikibazo twibaza n'icyo twakora cyaratuyobeye. Kanyunyuza n'amaraso ndetse yitinze ubona ko ari nk'ayandi isanzwe yo mu myenda n'ibiti birakobana. Aba ni abaturage bo mu murenge wa Musambira mu karere ka Kamonyi bavuga ko bahangayikishijwe n'udusimba tumeze nk'inda twumisha amashyamba yabo, ndetse ngo ku buryo usibye no kwangiza amashyamba yabo usanga dufata ku myenda yabo tukabaruma. Inda zo mu biti zirimo zimaze n'igihe mu nturusu cyane cyane ho zikunze kuba ziri, wanyura no mu nturusu karakuruka kakaza kakugwaho, ikanyunyuza n'amaraso ndetse yitinze ubona ko ari nk'ayandi isanzwe yo mu myenda n'ibiti birakobana yizica n'inturusu. Inda zabaye ikibazo twibaza n'icyo twakora cyaratuyobeye. Iba ari uko wambaye neza warimbye umuntu ujye kubona abone wuzuye inda. Ikibazo ni ikibazo kitugoye, nawe ngira ngo urabyiboneye dore ngiyi nawe urayifite muntu. Aba baturage icyo bahurira kikaba ari ugusaba ubuyobozi kubafasha gushaka umuti w'iyi ndwara yadutse mu mashyamba yabo akayangiza ngo ku buryo yacika burundu. Rwose leta igira ikidufashe dushakira umuti wadukiza izo nda zo mu ishyamba. Wacu twabasaba nk'ubufasha bakadushakira nk'umuti bakawuzana bakajya bawutera, mbese izo nda zikagabanuka zikagenda, mbese zikagenda burundu. Gusa wenda kereka wenda nk'abagoronome wenda bagize ukuntu baduterera nko mu mashyamba imiti niho mbona byacika. Nawe Mukiza Justin umuyobozi w'ishami ry'ubuhinzi mu karere ka Kamonyi aravuga ko iki kibazo bakizi, gusa ariko akomeza avuga ko icyo bari gukora kuri iyi ndwara ari ugushaka imbuto zijyanye n'igihe zo mu bwoko bwa microcoris, kuko ngo imbuto z'inturusi zisanzwe usanga kwandura iyi ndwara y'inda zo mu biti byihuta. Ikibazo turakizi zimaze igihe kinini, icyo turimo kubafasha ubuvuzi ayindi miti dufite yo gutera, gusa icyo turimo kubafasha ni uko bahindura ubwoko bw'inturusu zizatera bakaza kubikorwa bazitera. Narinabwiye ko izo nturusu turimo gutera ubungubu zitwa microcoris. Justin akomeza avuga ko abaturage bamaze kubaruza ubuso bw'ubutaka bashaka guteraho ubu bwoko bw'inturusi bushya, ubu ingemwe bazihabwa ku buntu, naho abatarabubaruje bakagura ingemwe n'abatubuzi bizi ingemwe ku giti cyabo. Abo turimo guterera n'akarere ziraterera ku buntu, ariko ubikora ku buntu ataramenyekanishije ubwo butaka ubuso bw'ingere tuba twamuterera ngubu abasha kuzigurira. Muri Musambira zirahari, hano muri Nda zirahari, no ku Mugina zirahari, uwazikenera yakwegera tukamufasha. Ikibazo cy'inda zo mu nturusi ntabwo kihariwe n'akarere ka Kamonyi gusa, kuko uzisanga no mu tundi turere tw'igihugu. Inturusu zihariye ubuso bunini bw'ahateye amashyamba mu Rwanda, kuko ziteye ku buso bungana na 55% by'ubuso bwose buteyeho amashyamba. Indwara y'inda yibasira inturusu yagaragaye bwa mbere mu bihugu bya Australia, Afurika y'Epfo, Zimbabwe, Eritrea no muri Uganda. Tunganame Pierre, Radio Guka mu karere ka Kamonyi.